Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga padelian. Mai barang membasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deolah iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerjang, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Bali, mai barang megendeng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga padelian. Mai barang membahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Bahasa Bali. Yo yo ayo
teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Hey, hey, hey anak Bali, nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mari bareng membahasa Bali. Titiang nunas uratiannya nih, majang ring pemilat Wimbekara Masatwa Pakis Bali, mangdeledang ke ungkur panggung sana keenter oleh prawartaka acara. Malepisan titiang nunas majang ring pemilat Wimbekara Masatwa Pakis Bali, sane sampun rawuh, mangdeledang ke ungkur panggung sane keenter oleh angga prawartaka. Hey, hey, hey anak Bali, nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai bareng membahasa Bali, mai bareng mengendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali,
teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja. Lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame. Milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Hey. Yo yo ayo rame-rame. Milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengenang Bali. De'elah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Santukan sampun manut panemaya galah wimbekarane puniki pacang kekawitin. Om Swastiastu. Pini ajang Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali utawi sane ngangganin sanidahat Mustika yang titiang. Para angga panureksa sane kusumayang titiang. Para panuntun miwah ati titiosan sane wangyang titiang. Pamekasnyane para pemilat sarang sami sane tresna asihin titiang. Pangayu bahagia aturang titiang majang ring ide sang yang widiwasa. Riantukan majantan wantah sang kaning paswecan ide. Mawinang titiang asapuni ketalar ide dane sarang sami. Preside nyarangin pemargen wimbekara mesatwa Pakis Bali. Sajroning bulan bahasa Bali Provinsi Bali kaping kutus. Warsa kalih tali 16 sane kelaksanayang rahina mangkin. Sanis cara tanggal 21 Februari warsa kalih tali 16 magenah iriki ring gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Idedane sarang sami, bulan bahasa Bali warsane puniki ngunggahang petitis. Atma kerti udiana purnaning jiwa. Sane mapi tegas, bulan bahasa Bali pina ke taman ngewangun jiwa sane paripurna. Bulan bahasa Bali puniki kemargia ngawit saking tanggal siki, kantos 21 Februari warsa kalih tali 16. Ring bulan bahasa Bali puniki kemargiang mekudang-kudang parikrama, sekadi mangken wenten wimbekara, utsawa, sesolahan seni sastra, krioloke, widya tula, pangunaman pengawi Bali, reka aksara, maplalianan sambil melajah, miwah penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahutama. Inggih, idedane sarang sami, sane mangken jagi aturang titiang indek tata titi wimbekara mesatwa Pakis Bali puniki. Kaping siki, wimbekara puniki kelaksanayang erahina antuk pemilat nomor undi siki kantos nomor undi pitu. Kalih, risampune pemilat nomor undi siki ke panggung, pemilat nomor undi kalih mangdane saya gering ungkur panggung, taler asa punike majang ring pemilat selanturnyane. Kaping 3, yening wenten pemilat sane nenten rauh risampune kaonek ping 3 oleh pengentar, kedadosang tampil risampune puput pemilat sane kaping untat.
Sani kaping 4, para pamiarsa mangdane nenten malinggih ring ungkur panureksa. Sani kaping 5, majang ring pemilet penuntun miwah atititiosan nenten kedadosang makte ajengan ke gedung kesirarnawa puniki. Kaping 6, idedane sarang sami nenten dados melanjaran ring genahi puniki. Kaping 7, idedane sarang sami nenten dados ngambil gambar nganggen flash utawi blitz. Kaping kutus, idedane sarang sami mangdane nguah pengaturan HP druene antuk mode silent. Kaping untat, idedane sarang sami mangdane sarang nyaga keresikan genahi puniki antuk ngenehang mis utawi lelu ring genah sane sampun kacumawisan. Inggih idedane sarang sami, sane mangken jagi wawahen titiang matur indik materi miwah ketentuan lomba nganggen bahasa Indonesia. 1. Setiap peserta diwajibkan membawakan sebuah satwa dengan menggunakan bahasa Bali tanpa teks. 2. Satwa yang dibawakan peserta merupakan hasil pilihan sendiri yang diambil dari satwa yang hidup dan berkembang di daerah masing-masing. Satwa memuat pesan-pesan dan kearifan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebenaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. 3. Durasi waktu mesatwa untuk masing-masing peserta adalah 10-15 menit yang akan ditandai dengan suara kentongan. Tong 1 mulai berbicara. Tong 2 waktu sudah menunjukkan 10 menit. Tong 3 waktu sudah habis 15 menit. Keempat, peserta diwajibkan mengumpulkan naskah atau sinopsis satwa sebanyak 4 rangkap yang diserahkan kepada panitia pada saat melakukan registrasi. Inggih, idedane sarang sami sane wangiang titiang, sane mangken jagi lanturang titiang antuk nyobiahang angge panureksa, sane sampun saya garing wimbe karane puniki, inggih punika, Dr. Andes Iketot Rupe SPD MPDH, Pinaka Praktisi Aksara dan Sastra Bali. Sani kaping kalih Ayu Putri Suryaningrat SSM Hum, Pinaka Penyuluh Agama Kabupaten Klungkung. Sani kaping untat Putu Agus Satria Laksana Putra SS, Pinaka Seniman Pedalangan. Inggih, menawi para pemilat miwah angge panureksa sampun pada sayaga, wimbakara masatwa Pakis Bali rahina mangken jagi kekawitin antuk pemilat sane ngamulihang nomor undi siki. Inggih majang rang pemilat sane ngamulihang nomor undi siki, yening sampun sayaga, inggih dursang. Cek. Om Swastiastu. Ya, pianak memi aja makejang. Suba pedampiak lada dini. Kalingahan meme masatwa. Besekan kalingahan meme masatwa. Apa kal malenin HP tuh? Pangsengin ningah satwa kenahnya di HP dogen. Pocol meme masatwa toh. Besekan kalingahan meme masatwa. Nah, yen subasekan ne ada satwa meme ne memurde I lubdake. Ada kone ketuturan satwa I lubdake.
Geginane tuah meboros. Memati-mati sekancan beburon. Nyapa kadiaku. Sing taen ngelah rasa olas teken beburone. Nuju pangelong peng 14 tilem kepitu. Ditu yo ilup dake luas ke alas meboros. Sake wala tawang cending uleng semengan kanti kesanjo. Sing yo nepoken beburon yang aukot. Kanti subodi alase medurgamu. Nawang cening alas medurgamu. Untuk alas aneh tenget tuh. Di tengah alase ente ada telaga nening pisan. Di tengah telaga ni ente ada batu pinaka lingga, linggihnya ne ide sang yang siwa. Di tengah telaga ni ento mentik meseh bunga tunjung manca warna. Pih melah pesan tetamana nih. Ya. Bes keliwat kelangan nih ilup dake teken keluwehan tetamana nento. Saget subuh sandi kala. Marau ya ingat boleh nih. Ngerenggeng ya ilup dake. Kaget subuh sandi kala kini gumi nih. Iyan jani dewek boleh. Pedas subuh kan sing nepukin mambahan. Wah dini payu dewek lekar nginap nih. Nih sedang luwung nih dong. Ada punyan kayu bila gede. Ditu subuh dewek lekar pulas di carang kayu bila nih dong. Subuh jani yo ilup dake mengkot punyan kayu bila nih. Lan ngesil di carang kayu bila nih dong. Pih dewa ratu. Jak nadak sare. Deke yoi macan. Nageh nyarap ilup dake. Gitu bunyi nih macan. Matane nyurang. Gigi nih rangkap. Tor nyogroh ya ilup dake uleng beten punyan kayu bila nih. Pih cengah ya ilup dake teken ambek nih macan. Ditu lantas ilup dake mat-bat ya macan. Ibu macan. Wanen ibu teken waki. Nih not ibu nih. Ngenjer nih tumbak waki nih. Bani bapak. Bangke nasi boy. Ningah ilup dake mat-bat buka ke keto. Melayap yoi macan. Jejak kematian teken ilup dake. Nah. Cerita yang jani subuh ngancan petang gumine. Kiap yoi ilup dake. Nguyok-nguyokan. Dan nyeriatan. Dah subuh nage ulung ya ilup dake. Ngelah ya ilup dake daya. Lantas kepik-pik dan bila ne ente sekekateh. Keentungan ditu di telaga ne ulung di duur lingga ne punika. Saget liu supaya ilup dake man mikpik dan bila. Kanti satu skutus don. Cek sakit. Merawat-rawat sekancan beburonan ditaen. Kematian teken ilup dake. Ada ibojog. Ikidang. Iceleng. Ngeleng. Yonanan sakit nih kena tumbak ilup dake. Ada masih dingah. Samar-samar munyin panak bojog ngeleng. Ya paling ngeleh memene.
Aduh Mimi. Mimi dija Mimi. Sedok macam icang Mimi. Ujang Mimi ngalen icang pada dimi. Neh mesan. Marah separiangan ya iluk dake teken panak bojok ento. Tur merasa teken deweknya lobo memati-mati sekancan beburoni tanpa dosa. Ditu ya iluk dake. Masuk deweknya pelih. Tur mesemaya ya iluk dake. Lakar suwet dadi juru boros. Nah, saja lantas tawang ceninge. Uleng sekate ento suwut ya iluk dake meboros. Nah gelesang jani satu enggal. Subuh iluk dake ngancan tua tur ngemasin mati. Subuh jani madan pragat sawa iluk dake kepreteka banu pekara. Lan suba pragat pulah paleh banu pecara. Atmane iluk dake melesat nuju telang marga sangane. Di telang marga sangane paling yo atmane iluk dake ngalih tongosane lakar ketujuh. Beh Dewa Ratu saget rauh para cikre bala ayen. Ngoros atmane iluk dake. Kaserahan ring ide Sang Hyang Suratma. Pinaka dewa sane nyurat laksanai manusia di marcapada. Raris ide Sang Hyang Suratma ngewacaan tur mebaos. Kita atmane iluk dake. Anu teken laksanan caine di marcapada. Setado magawe halo, mati-mati beburon tanpa dosa. Sing bungan ditu atman caine kelebok nira di kawah candra komukone. Kita para cikra bala, lahang met atmane iluk dake kelebok maring kawah candra komukone. Lantas ke oros atmane iluk dake. Sake walo, saget rauh, para gandaruone, kecadang. Tur kerebut atmane iluk dake. Kagenahang ring siweloke. Indeke punika kepireng oleh ide Sang Hyang Yamadipati. Digelis ide Sang Hyang Yamadipati tangkil ring ide Sang Hyang Siwa tur kumatur. Singgih sugra Ratu Sang Hyang Siwa. Purun titiang mapitaken. Napi mawinan atmanyane iluk dake poleh genah sane pinih utama. Sane becek puniki. Menawi tejele pesan parilaksanan iluk dake. Seanon ya hidup dini di gubine. Raris kecawis oleh ide Sang Hyang Siwa. Duh, Dewa Sang Hyang Yama. Woi nganiku apa mirna tian mangkan. Benar bukannya orang idewo. Sakit wala. Idewo abang tatas nawang. Duga se pengelong peng 14 dalam kepitu. Ditu yo iluk dake subuh ngelarang berada si Wuradri. Hari kala nira mayoga semadi. Lan sekate ento suwat yo iluk dake maboros. Ento mawinan nira ngelebur dosa malep apa ni iluk dake. Malih kecawis oleh ide Sang Hyang Yamadipati.
Singgih ratu, yen sekadia sapunika pangenikani ratu. Titiang satinut. Sane mangkin titiang jagi muali kaya meloko. Atmanyane ilubdaka jenek sampun riki ring siwa logo. Tata kedo kane jening. Buung atmane ilubdaka mandi neraka bayu di siwa logo. Sawire ia subo ingat teken pelihne lan tusing buin melaksana buka ke kita. Nah cening pianak meme jama kejang. Uleng satu hilup dakene ento. Lan to anggon pratiwimba iraga melaksana. Iraga dadi jatma di jagate. Apa nge preside setate jagra. Apa nge preside melaksana ane patut. Lan ajake barang-barang mulat sarira. Laksana ane jele ane suboliwat ente. Uleng jani. Lan ma prawertisane becek. Apa nge iraga preside dadi jatme sane ening. Eling reng jiwa, eling reng raga, eling reng iraga maagama, eling reng pertiwi, eling reng iraga dados anak Bali, sane madue tradisi, seni, adat lan budaya. Nah cening pianak meme jak makejang. Monto kan malu satuan meme ne jani nah. Resepang to nyen satu meme ne. Apang ada anggon iraga sesuluh di gumi ne. Nah maka wasana ning atur puputan meme antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih diwawu sampun kepiar sayang pemilet nomor undi siki. Sedurung nyani ampura pemilet Wimbekara Masatwa Pakis Bali puniki kantos nomor undi sia nenten pitu. Nggih. Inggih sane mangken kelanturang antuk pemilet sane pulih nomor undi kalih. Majang reng pemilet sane pulih nomor undi kalih. Yening sampun sayaga durusang medal. Swastiastu pianak meme jak mekejang. Kengkene adi mempangenagati goban. Ulangi pen cepak. Swastiastu panak meme ajak mekejang. Nah pangketo mara kanggo. Nejani meme lakar mesatwa sane memurte ilup dake. Dingehang nah sane mangken kacritayang ilup dakeng. Ada tuturan satwa ilup dake. Geginane tuah memboros kemu ke tengah halase. Memati-mati sekancan buron. Munyine sing taen benah. Pragat galak nyape kadiaku. Nejani yo sing pesan ngelaholas teken sekancan beburon.
nuju panglong ping 14 tilem kapitu ditu ilup dake luas meboros ke tengah halase. Kipa dengok adi sing ado beburon paling yo ngalih beburon. Polon jenang kanti tengai kene ketumbena sing ado beburon ngeliwat. Kadirasa lasan cenik sing ado. Polon jenang mamede ilup dake. Raris malih yo mejalan ke tengah alase sawireh subuh tengai. Buin yo dengok. Coba buron yang besik sing ada. Aduh, ini apa basang seduk. Aduh, coba buron. Sakewala di tengah halasen tu sagetan ada tetamanan sane asri pisan. Medaging telaga, toyane ening pisan. Medaging sekar manco warna. Ditu ilup dake sambilang yo bengong. Nih buku ketumbena sing ado beburon. Tuh basang seduk. Sing kerasa sagedang subesan dikala. Lenjane awak mulih nih. Bo pasti kal kepetengah awak di jalan nih. Paling melah dini bujani ngalih tongos pules kal nih. Nah. Tuh ada punyan kayu bilo gede. Kemu getera menek suwo ditukal pules. Ditu yo mongkod punyan kayu ilup dake. Aduh kenyalna. Ditu yo lakar pules. Nage ulung. Lenjani awak dini pules. Bu pasti kalulung nang kaya dini ne. Paling melah jani mau megadang ke subongan tiang semengan pangjidang mulih. Gitu munyin ilup dake. Ditu yo sambilang nanang seduk basang. Sambilang yo megadang. Ngepik don bilene. Kadi ulung don bilene ke tengah telaga. Raris mabajog marupa lingga yoni. Iriko taler ilup dake ngepik don bilene punika. Merawat sekancan beburon ane ten matiang teken ilup dake. Ada iceleng, ikidang, ada masih ditupanak bojong. Ngeling yo kilangan memene. Kicu meme seduk gadi basang. Gitu merawat sekancan beburon ane ten matiang teken ilup dake. Aditu wakat kenahang. Haratlah beburon dia laskat matiang. Duh, paling melah jani suud ke sebuah nyemak gaya memati-mati. Duh, kalenan jemak gaya ne. Sing kerasa, saget sube semangan, ilup dake, tuh nuli punyaan bilane, lantas iyo mejalan mulih nih. Disubane ke jumah. Iya ditukur nani ngomong. Mimi beli. Kiju beli uling ngibi peteng di sing teko mulih beli. Mimi takut yang beli. Kene lo. Wih, lacur saja janine. Besik sing ada beburon. Kadiraso lasan cenik sing ado di alas. Ketumbena kene po lacur. Gitu ilup dake. Kene kan jani lo.
Paling melah jani lena pun ngalih gae. Suut bapa mati-mati. Paling melah jani memula jagung, memula selo, anggon penghidupan gelah aja onyon Gitu, raos ne ilup dake. Di subane buka keto, lantas ilup dake ditu, yo nyumunin mete tanduran. Memulos jagung, memulos selo, anggon yo penghidupan kurnan sareng pianak nih. Di subane mekelo sube ilup dake lingsir yo sube. Lantas yo dahat gelem rahat pisan. Raris ilup dake mati. Ditu ilup dake kepraktekain sareng pianak lan kurenannyane keupacarain manut dreste irike disubane keupakarain atman ilup dake melecat kemu ke ngaresang suratmu irike taler disubane koros almat ilup dake paling yo atman ilup dake mimi diju mimi raris rauh sang yang suratmu ada buta cuwil nyane titiang lup dake nika manut dicakepane rene gogenan caine di mercepada wanta mati-mati memboros di alase sing bunga natman caine kelepok niro kemu ke kawah goh mukane koros atman ilup dake talar mereka ke kawah goh mukane. Raris kecadang atman ilup dake oleh sang Surapsara. Sang Surapsara wantah utusan ide betara siwa. Raris atman ilup dake kegenahang irike ring siwa loke. Indike punika kapireng raris oleh ide betara yama. Ide betara yama matur ring ide betara siwa. Ainggih ide betara sugri siwa sugre titiang ratu. Niki punapi ke atman ilup dake dados iriki jenak ring siwa loke. Sapunapi ke nika betara. Raris ngenika betara siwa. Uduh ide betara yama. Saja benah cara pernikahan idewa. Ide ilup dake punika atmanyane kegenahang iri-kiring siwa loke. Duaning dugas panglong ping 14 ilup dake subeng ngelarang sane madan tape siwolatri punika ada tetelu besek tape jagre tusing sirep dua upawase nenten kenipakan utawi kinum lu mono brate mapapina sane becik punika talar atman ilup dake kelebur dosanyane tur jenek iri-kiring siwa loke. Raris matur malih idep tariyama. Sugro titiang ratu betara siwa. Iening kadi asa punika pengenikan ide. Titiang wantah cumpu ide betara siwa. Raris ide betara yama mewali ke yama loke
tur atman ilubdake jenek melinggih ring siwe loke. Nah, panak meme ajak mekejang. Yening irage ngelaksanayang tape brata siwe latri sampun pastike poleh pengampunan oleh ide sang yang widiwasa pemekasnyane ide betara siwe. Sane irage mau repring jagate, sane kapetengan sumang dene nepukin galang. Sane beneh sumang dene patut punika laksanayang. Nah, ada goa maling kuud. Satwa bawa sube suud meli kangkung ke negara. Kirang langkung tiang nunas gangrene sinampura. Om Santi 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 Om. Inggih diwawu sampun kepiar sayang pemilet nomor undi kalih. Sane mangken kelanturang antuk pemilet sane pulih nomor undi 3. Majang ring pemilet sane pulih nomor undi 3. Yening sampun sayaga inggih durusang. Titiang nunas majang reng pemilet sane poleh nomor undi 3. Yening sampun sayaga inggih durusang. Malepisan titiang nunas majang ring pemilet sane poleh nomor undi 3. Om Swastiastu. Ye, kini mare meme demen. Jak saget subarami Riki. Nah, ane jani melang nega. Meme lah kerma satu. Satuan meme ni tuung kuning. Ada ketuturan satu. Bebotoh kembar madan ipudak. Geginane tuah mata jendogen. Kanti kedua desa. Tui tuah ya bebotoh memiut. Nah, duga se ipidan ia ngelah siap kurungan tuah dua ngukut. Sake wale sesukate ia pepes menang metajan. Jak ngeliunang siap kurungane. Haji kuda jajen siap kurungane. Jak pasti ke subuh mekejang beline. Yennya tuang buat ules siap nih pudak. Mimih dewa ratu. Ia ngelah siap wangkas gading bang karena. Ada masih siap wangkas aku pak. Nah, tuah tuh mula siap ane mula utama. Sake wale, ada aukot siap nih mula soleh. Tuh siap seni buka bungkol awak nih mewarna putih.
Puen sade pulon kampit nih akadih mewarna barak gading. Tangarin ado ane nempuren ulas siap nih ipuda. Sedek dina anu ipuda ngelah kurenan sedang beling gede. Ya diaston kurenane sedang beling gede. Jak sing suwot-suwot. Ia ngencanin siap kurungan. Selit sanje. Peteng lemah. Jak siap nogen kencanine. Ngipuang siap. Mandusin siap. Buen manin lantas medesin siap. Nah, den malu. Meme lakar matakon. Malu ajak cerik-cerik ke dini ajak mekejang. Anak madasen siap entu, anak ngujang. Ada nak nawang. Ada nak nawang. Weh kene sube ulian uyak Mobile Legend. Apa adane? Cara jani drama Korea si EO menyamar. Aduh. Yen sing ada anak nawang, sing ada anak masaud, jani meme lakar ngadanin. Anak medasen siap entu sing jadelen, anak megecel, pijete siape cara petinju petarung, misi masih menuduh. Ane anggono nuduh tuung koka, ulat ketikung. Nah, ane jani lakar lantuang meme satuan nih. Yen buat maman siap nih budak. Tuh Dewa Ratu jak begak sajan. Luire kacang ijo, jagung meseruh, jijih mekukus, dikengken nih misi masih neman taluh mencampur madu. Tuh cek aget sajan dadi siap nih budak. Enggal satu, ibu dak lakar luas kone metajan keme kaden bukit. Ngajak ya juru kembar, ngajak ya tukang toh. Puen sade kompek ne mesel-sel medadal misi pipis kanti tu sing ngidang nekepin. Nah, setondene iya luas metajan ada pabesan teken kurenane kene pabesan nih. Yan, nang mai malu yan. Dinane buen mani beli lakar luas metajan keme kaden bukit. Kene nyai sedang beleng gede buka jani. Dingehang tutur beli ne. Beng-bengang kupinge sekenang nyai ngeresepang. Dipet muani pianake lekat melang miara. Pangade angon pribadi santanu, pangade angon ngewarisan dedemenan beline dadi bobotoh. Sakewale yen loh pianake lekat, jak danyai lebihan mepinah, jak pragat tak gelesang, toh bang siap kurungan yang amah. Gitu koni babasane ibu dak teken kurenane. Geles satu enggal. Lekad jani pianak nih tur lekad eluh. Jak sing amat sedih king meseselan kone kurenani ibu dak. Ingo ibu menyesali lekad kematian. Aduh Dewa Ratu, adik kene lacor titiang manumadi. Kadi rasa konen memang ngidang mah bakal patrisesne teken dewek ceningi. Gumanti cening, jani lakar ngalahin meme mati. Mirip ne tuah karman ceningi. Pauku dan ceningi,
Angon cening ngelaber dosa sawasana. Dok panumadiane malu. Yen tuah keto. Elas memening. Dumadak je jiwan ceninge. Nemuang kaparipurna. Len kengken kade nunduki. Perjani iya ngelah pepinah. Lakar king sanang pianak ni. Ditu di jumah dadong ni. Nekat jani di jumah dadong ni. Maka siap dadong ni ninggalin. La. Ane apa abahnya Ima itu loh? Wih, Dewa Ratu. Panak pusuh tuh loh. Meh, dadongin ngajak. Wih, cegek kene, cucen dadonge. Yen kene kejegek nih, kulit nih putih gading. Jani dadong lakar ngadanin dadong nih tuwong kuning. Gitu kirang dadong nih ritat kalen nih mengempu. Di subani gitu matakon jani dadong nih tuwong kuning. Den malu yan, den malu. Anak kengken nyai teku mai ngeleng yan. Ditu lantas masaut kurenane ipoda. Kene nya nundu keme. Pianak tiang loh lekat. Aduh pebasan bapane. Yening pianak ni loh lekat. Oreno tiang nektek gelesang bang siap kurungane ngamah me. Cutat kengken je meme malu ngajak dini. Kengken Jepang murep anak tiang eme. Wih, mantu butuh tuh gelang meme. Mantu stres tuh. Nah, lamun ketu kalahin malu kalahin. Jani meme ngalu ngajak dini. Kalau gitu ingetang mai cening penyonyoin. Ditu lantas ia majalan mulai. Jejah ibu dak subenekat cuma. Gelis satu. Jani teke lantas ibu dak uling metajen. Tur kalah ditongos nih metajen. Pipis nih telah. Matane sumrah. Napo nang apa pianak nih lekat. Yan, apa pianak lekat yan? Yen cara beli jak suba pasti muani. Siang benar keto yan? Masaut lantas kurenane ibu dak. Beli, pianak lo lekat beli. Suba nyen tiang tek tiang gelesang bang siap kurungane ngamah beli. Len kengken kaden unduki mekruyu jani siap kurungane. Kukuriuk kok ari-ari ne dogen tek-teke pianak ne ditu king sanang di cuma dadong ne. Kukuriuk kok ningoh kruyukan siape uling dijekaden gedek basang di pudak. Loh dingah to loh. Masaut lantas kurenane ipudak. Sajan beli. Wih, bani nyai mogbok teken awake. Bani nyai ngelempasen perpesanan beli nih. Aneh jani cemak kermatiang. Itu lantas kurenane ipudak ngegalang mulai.
Nekat jani di jumah dadong nih. Tepukina nih tuong kuning suba jegek. Tergenep mepenganggu anyar. Lantas enggalange aja kemulih. Nekat di jumah nih. Ngenggalang ipudak nyemak pengiris. Saha nyaup nyangkol di tuong kuning. Abane ke tengah alase jodoh gange di bongkol kayu nih. Tanpa sangkan sakit ada dari olas nyaup nyangkol di tuong kuning. Silurine aji gedebong. Ditu lantas ipudak memetang pitu sahanya canek tak gedebong ento kanti dak lidak bange siap kurungan yang amah ulian liu yang amah gedebong mematu jani siap nih pudak tur ngemasin mati. Ditu lantas ipudak ketulung-tulung. Tolong, aduh Ratu Betara, tolong. Siap kurungane telah mati, pianake mati, PPC masih sengelah. Tolong utang Eliu. Mekelo-kelo. Ditu lantas ipudak nyakit hati, tur ngemasin mati. Nah, cenik-cenik meme ajak mekejang, keto nyen satuan ini tuong kuning, ne anggon cening pepelajahan, nyalanin keuripan. Kesudiat ini cening dini ada di jagate, tuah nulungin dewek ceningnya saking kengsengsaran. Tan walu ye ike kupu, nyujur jiwa paripurna, side mangumbara. Gunung Agung gulung lempuyang, kirang langkung sinampurayang. Om Santi 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 Om. Inggih, diwawu sampun kepiar sayang pemilet sane poleh nomor undi 3. Sane mangkin kelanturang antuk pemilet sane poleh nomor undi 4. Majang ring pemilet sane poleh nomor undi 4, iening sampun sayaga inggih durusang. Om Swastiastu. Mui, cek pedampiak subadini. Duh, cek tanah matamat, lega kena meme buka jani. Tuh, liu suba negak dini. Pastilah karenganto sang meme mesatu. Sekan apa sing? Sekan. Nah, lamun seken, setonden meme mesatu, meme lakar metakon malu nah. Oh, tuh, ceningane bengong tuh, weh ning, ngudiang cening bengong. Di ngehang nah, jani meme lakar metakon. Ning, sajo ado, siap mau taluh mas. Aja ada ning. Oh? Nah, cening buka dadu anak bener. Ning, sing ado siap metaluh mas. Gitu masih cening. Saja ada ning, kewala tonak satu. Nah, ien cening dot ning ngehang satuane. Jani melahang negak. Sekenang ning ngehang. Jani meme lakar mesatu iso sangkur metal emas. Nah, ken satuane di ngehang bareng-bareng ya. Ke cerita Jani di penepin desa Kalejangune ada anak ngubu Madan Ipagul.
Ia ngelah kurenan madan loh lancah. Ipagul bukadane pagul ia mula pagul cek rajin. Sedina-dina ipagul luas ia ketegale ngalih pengupa jiwa. Gitu masih iluh lancah cek teman pesan mubuh-buhan. Minekadi serati lelima pengina tetelu manuk augud. Penginane ane selem adani ne ibadeng ane bara ibiying. Nah, cening-cening meme jak mekejang nyen dini nawang siap sesangkur. Tuh, ning nawang cening siap sesangkur. Sing nawang. Sekon cening sing nawang. Aduh, montong cening sing nawang. Meme nak asih sing nawang. Nah, kone ning siap sesangkure totonan, bulune putih kedas, sing meikut sangkur, batisne kuning, susukne kuning. Mame, ketekokane janggih pesaning, endo mawinan iya adanino iso sangkur. Nah, manukne sawireh bulune mepeletan utawi kenyir adanine igrungsang. Nah, cening-cening memejak mekejang, wih cegeraket pesan ipagul mekurenan ngajak loh lancah. Semengan maro bangun, nukliat, kliot, iya supaya nang kopi teken kurenane. Tuh, kita luang iya mau kurenan. Ble pagul, bangun ble, supaya tengah ngope malu ble. Ditu jemake lantas kopine tur inemu. Kopi apa nih lo? Jangan nyodan, sedot layah lo. Kopi apa yang ditoblay? Kita tiang lah, kita bang tiang blay. Jelek, melah, masih beli nih ngelahan. Nah, kecerita jani sube pada suwet ia nginem kopi. Ipagul medab-daban lakar luas ke Tegale. Kita masih hiloh lancah ngemang siap nengamah sambil ngenuduk taluh. Maroga bago beng-bengane ibiyeng aja ibadeng mau taluh abungkol sebilang wai. Nanging isa sangkur jek tuseng pesan ya tayen metaluh. Ditu lantas loh lancah memedih. Iba sesangkur yang kamu tahu banat goban ibane sangkur. Bulu ibane putih kedas, susu ibane kuning, ketekokan ibane jange. Nanging tuseng tahan pakai tepel wake talo ibane nang bungkol. Jutek. Wanangan kai ketelon uli jani, lamun sengnya iba metaluh lakar tampah wake, lakar angon wake aturan ditugu. Pang tawang iba rasane. Maro keto munyine iloh lancah, dadi mau keruyuk ngalat di gerungsang. Kukuruyuk, sambil ngebet isa sangkur. Dadi kejengah-jengah lantas iloh lancah tur memunyi kene. Iba gerungsang, dadi iba mau keruyuk ngalat. Cara anak nyautan munyin wakene, mirip iba ngerti tekan munyin wakene ya. Nah, cening-cening meme jak mekejang, gelesin satwa enggal, kecerita jani sube lantas diketelone cara penemayan loh lancah. Teke uli peken ngemang siap nengamah sambil ngenuduk taluh. Maroga bago beng-bengane isa sangkur,
Cek misi taluh cenik nu kebus. Marojo mako. Weh, cek taluh mas. Neruduk bayun loh lancah cara anak ke depan. Teke ipagol magrenotan. Jag-jagino teken iloh lancah sambil ngomong munyi ke bibil. Bleh. Sakur. Mas. Weh lo. Apa kau orang iloh tuh? Oh, weh. Cek bingar sepang iloh nang orahang teken beli lo. Pangsing cek ngaco iloh memunyi cara nak buduh. Weh beli. Siapa? Isa sangkur mata lo mas. Ditu nega lantas ia aja ke dua diambene sambil mepitungan. Nah, cening meme jak mekejang, cening nawang, apa ento mepitungan? Seng nawang. Nah, nak kene to ning, iloh lancah teken ipagul, melik bagang tur ngerencanang, lakar ngadep taluh emase kepeken. Kene munyine ning. Bleh. Taluh emase nenenang, lakar ngadep tiang kepeken beli nah. Nah, adop. Kewalo dimulih nih gagapan beli mako apa akaputan. Cek tenang kan beli. Dah beli sang saya. Tiang pasti megagapan mulai. Nah. Kecerita jani. Buen manis semengan loh lancah ngadep. Taluh emase kepeken. Dimulih nih. Tuseng engsap iya megagapan. Teket jumah nih. Cara biasa nih. Loh lancah ngemang siap nih ngamah. Sambil ngenuduk taluh. Maroga bago beng-bengane isa sangkur. Cek buen misi taluh mas. Ditu lantas iloh lancah mekenah-kenah kene. Momo doake kenah iya nih. Weh. Isa sangkur cek terus ya taluh mas. Mirip di tengah basang nebak misi mas. Yen yo ilang, sinahi dewe ane lakar pocol. Jani paling melah jek-jok cemak konyang mas ne. Pih, liyo beragam lah mas. Mas. Nah, cerik-cerik meme dinijak mekejang. Cening deman kan mas. Patuh ning, meme nak deman masih kan mas. Sawireh emase pina kewet kemulian utawi kemuliaan. Sakewala ien pelih ben nganggo sinah lakar ngemasin. Ento mawinan ditu cening apangidang. Nelebang pepelajahan tri kaya parisuda. Miwah pepelajahan tri hite karana. Apangnya nemu udiana ane melah. Ane ada reng dewek iraga jak mekejang. Ditu cening apangidang nyujur jiwa paripurna. Sekadi petitis bulan bahasa warsane mangkin at mekerti udiana purnaning jiwa. Nih. Jadi lanturang meme buen satuane nah nih. Tadi ngedebras lantas iloh lancah ngejok isa sangkur tur jemaka ngepengiris. Aduh, sengkala ning isa sangkur jani ngemasin. Loh lancah tuah maka tangtai bele ane pengit sajan. Ditu lantas ia ngeleng ngarod sambil ngemesel-selan. Aduh dewa ratu. Dadi kene lacur hidup tiange. Dong subuh sesangkur mesekaya gede jani ngemasin. Buang tiang suke buang.
Pamuputne lara jani tepukin tiang. Maro tiang merasa teken pedewekan tiange momo. Sangkur. 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 Gitu iluh lancah ngajap-ngajap ise sangkur ane subeng ngemasin. Nah, cening-cening meme jak mekejang. Amun to malu meme mesatwa, satwa ise sangkur metaluh mas. Ken. Suba keresep ban cening. Suba ning. Nah, jani kene kesukseman satuane ning. Cening apang setate ngelah rasa angayu bahagia antuk peswecan ide sang yang widiwasa. 2. Cening sing dading lah keneh momo drowake cara iluh lancah. 3. Setondene cening melaksana pinah-pinah hang dumun pikoleh ne. Iening becek pekardine sinah ayu kepanggih. Iening jele pekardine sinah ale ketemu. Ento mawanan ane jele kutang tanem apanggilit ane melah duduk puponin. Oh, ta. Ada gua maling kuat satwa bawa sube suud. Om Santi Om. Inggih diwawu sampun kepiar sayang pemilet nomor undi 4 sane mangken kelanturang antuk pemilet sane poleh nomor undi 5. Majang pemilet sane poleh nomor undi 5 yening sampun sayaga inggih durusang. Cucun dadangnya super rame diningan tosang. Nah dani dadong lakar mo satu unduk isigir jelemu tua asipa pirangannya. Om Swastiastu. Kecerita di desa anu. Ada anak loh doho hidup pedidiana tusing ngelah rarama madan ni upuh. Nah cerita yang jani man kone ni upuh ngideh padi. Padine ento lakar tepuke. Sedang luang panas aine nerendeng, itu lantas jema ke padine keberang di tanah he. Saget cek teko angin ngulinus, puen sade ujane mesrio mekecegan. Puih, berangdi basang neni upuh, laut memunyi sade ngempros. Dodo seng saja. Bobeki pesan Betara Suryane teken awake lacur. Kedak basange neh jaka tunggengin tenasnya Betara Suryane. Di subane matbat Betara Surya
Dadi merasa-rasa len awak neni upuh. Senep-senep kone iya. Dan berasa kadi anak ngidam. Dewa ratu. Kesuen-suen saja kone iya beleng. Itu lantas ia mekenah-kenah tur masa sambatan. Mimih, Ratu Betara, dadi meimboh-imboh dogen subelacore. Dadi awake beleng kene jani. Ngajak anakmu itu setan. Seng jadi kekedekan gumi awake jani. Ko cerita jani subuh petang di pedeman kedalon pulas ni upoh. Ngipi kone iya ketedunin oleh ide Betara Surya. Laut ngandi ke kene. Nyai uboh, sot nyai sebat masal selan. Mani resue ceteken nyai, ngemang nyai piana, melahang dogen ngabo. Manian lamun subuh ia bisa nakonang bapa, to ditupa tujohen. Ngaleh manire di tanggon langite kangin. Mara amon to rasa di pengipian, lantas ia nosen. Kelesang satu engal, nejani suba kone sia bulan belengane ni upoh. Lekat kone pianane, sakewala megopo jelema tuah asiba. Melima bates, memata, mekupeng pada aneh. To mekerana pianane keadanin isigir. Sakewala ingat ia teken pengandikan Betara Surya apang miara pianane. Nah, nejani suba kone isigir keleh. Itu lantas metakon teken memene. Me, sujatine nyen papan tiange me. Dadi tiang tu seng nawang. Seng tiang lah bapa me. Ama jelakaten tiang seng lah bapa me. Seng jakadena tiang panak bepinjat. Buen sada tiang merupa jelema siba. Longan subuh tiang mati me. Nah, mara keto itu lantas memene mesaut sada ban-ban. Nah cening-cening pianak meme. Yen mula syarat kenah ceninge nawang nyen sujatene bapan ceninge. Kemo cening mejalan ngungsi langite barak angin. Pasti ke cening ketemu teken bapan ceninge. Nah yen mula saja buka keto me. Ada pingideh tiang kepining meme. Bang tiang bekal ketipa taloh mau lambe taloh siap abungkul. Cutat neme buen mani tiang lakar kemu ngaleh bapan tiangi. Nah mani semengan nuju galang kangin ciren siape pada makruyuk. Sauden kone antuk suaran kedise
manguci. Puih Dewa Ratu, cek ngulangunin pesan. Apa buen iangin sada ngesir ser ban-ban. Sehasa iya ngampehang punyan kayune seria saling sautin. Itu kone isiger kecak-kecok benang kangin sambil ngabe bekal ne ento. Dan samandana iya nepukin anak lingser ngangon sampai selem jagiran buen galak pesan. Itu lantas isiger metakon. Jero anak lingser kija lakon tiang aleh bapan tiange. Kocap iya nongos kone ditu ditanggun langit kangin jero. Mesahot anak lingser. Nyen kone cai. Uen sada merupa celemo asibak tepokin kaki dini. Enggeh titiang isiger nika. Oh, isiger ada cai ni. Yen cainya ngupahin kaki ketipa taluh mula betaluh siap abungkul lakar orahin. Ngenggalang isiger nyemak bekal ni ento bange anak lingsir lahut ajeng. Di subane suut ngajeng cemaka ya isiger penekanga ya ketundon sampine laut pacutino jet sampine cut puh Dewa Ratu cok macuat pelai sampine buka mimise saget neket kone isiger ditanggun gumine kangin. Sedang melah ide Betara Surya nyuluhin gumine. Rares isiger matur. Ratu Betara Surya. Ratu kocap ngardi titiang sekadi puniki. Napi iwang titiange. Titiang nuna sering Ratu Betara. Dadosang tiang jatme patut rahayu becek. Yenten Betara ledang becek pademang sampun titiang iriki Ratu. Rares ngandika ide Betara Surya. Nah cai siger. Mula manira ngerupa anake buka cai. Untuk kerana salah memen cai ni duga sepidan. Sawireh langgah bani ya nunggingin manira. Risedak memargi di ambar ni. Nejani manira ngelukat cai. Kemu cai ma bersih ke pancoran sinduratno ni. Disubani keles kules cai ni. Duduk abomai. Ngenggalang isiger manjos ke pancoran sinduratno ni. Dan samandano kelas kulas ni. Dadi jatme jadi mula. Rares ide Betara Surya ngandika. Nah ento seng luong soba cai jani. Muleh cai kelemah pada ni. Ni jani gentosin bapa adan cai ni. Iteruna bagus. Saha bapa mapai ce panugrahan manik sekecap sidi mandi. Ye cucun dadonge kiap ni kengken lan turang satuane. Nah, kelesang satu enggal. Nejani iteruna bagus nyarengin suayam bara dipuri wana cala. Sasubane nekat ditu rares ide Sang Prabu ngandika. Nah, panjak gelah aja mekejang
nyenjom residaya ngemati yang raksasa sanengu saase dini ya bakal kejenengang agung tur kejangkepen sarong putren gelahe. Rares matur isikir. Inggih Ratu Duagung. Titiang misadya nyarengin suwayem bare puniki Ratu Duagung. Nah, yang lu bosak subulat gitu, lautang. Kalon tuh isigir mamunyi. Cai raksasa aja makejang, sane bani ngusase puriwana cala, nungkol nyongka, ne putrani de Batara Surya, lakar magoten kesaktian cai ne, sing bongan cai jani lakar mati. Marek itu makejang raksasa ni melaip ke biret-biret. Pas Dewa Ratu makablok tenasnya di batu ni ani gede. Kanti bencar. Tur ngemasin mati. Di subane buka keto. Puih, kor gitu pesan ide sang Prabu. Itu lantas iteruna bagus kejang kepang sareng putren idane saha ke ada Kang Agung sane maparap Prabu Dewantara. Nah, yang cutetang dadong teh satuane busan. Iraga patut setata eling tur percaya ring keagungan ide Sang Hyang Widiwasa. Mapan ide sane ngardi jagate melarapan antuk yadnya ngulati kerahayuan urip. Atmo kerti udiana purnaning jiwa. Tuh Sang Bima mentang gada barong bangkong mesolah di Mangupura. Titiang jat metuna kirang langkung nunas ampura. Om Santi 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 Om. Inggih, diwawu sampun kepiar sayang pemilet nomor undi 5. Sani mangken kelanturang antuk pemilet sani poleh nomor undi 6. Majang ring pemilet sani poleh nomor undi 6. Yening sampun sayaga durusang medal. Om Swastiastu. Mi cucun dadong ajak mekejang. Mi subuh mepupul mekejang dini. Nih dibi cucun dadonge mekejang nageh mesatwa. Nah jani dadong kan ngisirin pengideh cucun dadonge mekejang. Nah, negak mekejang malu dininyen. Melang pesan ningehang satuan dadonge. Nih jani dadong lakar mesatwa. Iciceng gudeg dadi Raden Galuh. Nah, kini yang satuan nih. Aduh, tuturan satu. Cicing gudeg. Nah, dadong metakon malu dini. Aduh, nawang cicing gudeg. Jak sing ado mesaut nih. Nah, yang gitu oren dadong jani. Cicing gudeg itu cicing anis sing mebulu. Jaga kateh yo sing mebulu. Awak ne beragaking. Buino misi berung. Cepet dalam pesan yo. Cicing gudeg bone cek pengit pesan bengu bone. Duh sangkalo dini ditu jak mekejang anake liwat ngulah yo cicing gudeg. Set!
Ih, ibu cicing gudeg. Kamu. Dah ibu mai. Nyanan kena rapi si canyan. Wih. Sedek dinuanu. Luas coy cicing gudeg. Tangkil ke pura dalam. Dituyung mepinunas ring itu Betari Durga. Di natar purone iya mebakti nguangon tapo brado apang suwut iya tadi cicing gudeg. Bentulus nih cicing gudeg nangon yase. Raris rawuh itu Betari Durga. Wih. Warne ni doni aeng. Suara ni doni guru. Raris hidungan iku. Apa cicing gudeg? Apa tunas ibu ken mani rejedi? Cicing gudeg ngejar sambil lango matur. Ratu Betara, titiang jak siput mat pisan dados cicing gudeg. Meriki titiang keula. Nenten wenten genah titiang rerah amah iri-kiring mercepado. Wah, yan gitu tegaki manusia. Nah yan gitu pinunas. Puni niro ngelukro. Kewalo dia subane ipo tadi. Padmo capa? Caro pinunasipun. Jani ditunyan ibu menongos di ulon pangkungi ngemet itu Betari kanggo. Genggen. Sanggup ibu. Inggih Ratu Betara. Yening asa punika panganikani Ratu. Titiang sanggup Ratu. Nah, ceritang Jani cicing gudeg supaya dadi padma capah. Ngoyong ditu di ulun pangkungi. Sai. Aduh subuh anak ngaturin. Aduh ngaturin canang. Aduh ngaturin canang misi manisan. Aduh ngaturin canang misi roti cara Jani nih. Aduh nyen masih kapah-kapah ngaturin canang misi nasi. Kewalo makelo-kelo jak wadih cicing gudeg. Ditu lantas yang ngerengkeng. Mimi cek kene aturan manusia nih sai rago bang roti permen cek patuh dogen makento kene. Gitu cicing gudeg ngerengkeng. Yan kene cek paling melah nunas beben kene da Betari Durga. Di subuh nyaluk peteng. Puwe nih cicing gudeg tangkil kemo ke pura dalam. Puwen iya ngacap ido Betari Durga. Raris rawuh malih Betari Durga. Wah, cicing gudeg ibu. Apa puwen pinunasipun deken maniru. Inggih Ratu Betari. Titiang cek wadih pisan sampun dados cicing gudeg kadi punika dados pamecapah Ratu. Pelih titiang niki. Dados pamecapah titiang cek kenten manten aturan panjak Betara nih. Aduh titiang gemet pisan Ratu. Yan gitu. Apa pinunasipun Jani. Ditu ijo cicing gudeg nu mekena-kena. Ibi, tadi apa dikna? Apang rago jak sing ulah dini ditu. Jak apang makejang manusone sayang gini rago. Tadi artis ada cara di TV itu loh. Cek pasti pas makejang manusone sayang kan rago. Ih, pasti berdemen hidupnya.
kemamai ngabo mobil mewah ngapa dake bekejang kalau sing demen masih nyanan jak bisa ke WC rebut wartawan disupane yo kena buku gitu matur bu ini ceceng gudeg inggih Ratu Betari yang ning wantah Ratu Sueco cek titiang nunas mangdo titiang dados anak cegeng Ratu. Apa? Tadi anak cegeng? Nah, yang gitu mandi ronggaluku. Sake walu ingat tak? Dia supane ibu tadi anak cegeng. Kamu ibu tangkel dipurin anaknya aku. Anaknya aku sedang sungsu tuh. Santukan putren idone supone watu. Gelisang satu. Jani supone ciceng gudeg. Dadi anak lo. Cegek pesan. Mimi. Bangkyang nerengkyang. Cekel gondolayu. Awak nih lembuh. Kulit nih putih gading. Cunguh nih mancung. Bibih nih barak. Sing perlu ya operasi plastik sarjani nih. Demen pesan kena nih ciceng gudeg. Jani munya nih ciceng gudeg. Masih supo cara anak lo cegek. Alus pesan. Mimi Dewa Ratu, jani kekini ceneng cang. Aduh, cek pasti subuh manusane makejang demen kini raga. Disubane gitu, ngencolang cicing gudeg. Ditunangkil kepurin anaknya aku. Disubane dijabo purine. Bengong cicing gudeg. Nepukin keluwihan purine buka gitu. Mimi, yang dini iraga ngoyo, cek sinah supo alo pesan hidupe, tusing buin kemamai ngaleh amah. Nah, di subane rawuh itu anaknya aku. Matur cicing gudeg halus bambang. Inggih Ratu Sang Prabu. Titiang puniki wantah titisan widodari. Sane keutus ring ide Betari Durga. Gitu cicing gudeg matur teken anaknya aku. Nah, dewa sang cegek yen subuh gitu. Atur piuning idewone jani idewo lakar adegang aji dadi putri raja. Para beni dewo aji Raden Galuh. Nah uleng jani dini ajak aji idewo ngoyong. Gelisang cerita. Subuh makelo cicing gudeg ngoyong di puri. Cek buin ya masa salah. Aduh, adik ini ternyata dadian Raden Galuh. Kemo mai sing dadi sai orino melaja bisa stres ragu nih. Paling melah bintang kil ke itu di pura dalam. Kalau dadi apa dik nah? Dari petara kan bu? Pasti ada luang dari petara nih. Nyanan peteng nih ngencolang beni cicing gudeg nangkil. Ibu cicing gudeg buen ibu tangkil kaden borai ni maniro do buen tangkil apa buen tunas bu Ratu Betara wadih pisan titiang dados cicing gudeg dados Raden Galuh Ratu. Aduh titiang dados stres titiang nikah no meraja mantan mungkin dadosan titiang Betara Ratu. Cukup pesan itu Betari. Ken pinunas di cicing gudeg. Ibu cicing gudeg. Jangkah cumbangkah ibu teken maniro. Engke dadi Betara tagian ibane. Ulian lo bani pastu maniro. Ibu buen mawali dadi cicing gudeg. Jatuh semat.
Buwen cicing gudeg mewali dari cicing sejati mulu. Buwen ya nemu sengsara. Ketulung-tulung di itu buwen. Rasa betari ampurayang dediang ampurayang. Ulian loban salat dediangi. Duka duka iratu male. Waliang dediang dadosat moratu. Waliang. Nah, popotang satu sing yen buwen ada nak nulungin cicing gudeg. Nih jani cerek-cereke cucun dadongi pedingoan. Satuan dadongin tu tetuak nih sing jadolen. Cerek-cereke dadi kita cari cicing gudeg. Sing yang dadi. Jani ora ino nyen. Tetuak satuan dadongin itu nianto. Besek. Dadi anak cerek. Sing dadi solahe cara dagange ani mupukin ni cicing gudeg. Sing demen nepuking puron. Ani nomor 2, cerik-cerike sing pesan yang dadi lobo. Sing sayang ngajak puron. Nomor 3, sing pesan dadi irago hidup elah ulah halo sing nyak melajar sing nyak megawe nage dadi anak sugih tur sukses sing yang ada hidup keketo nah cerik-cerik nah omuntu malu satuan dadonge nejani melahang yang ingetang satuan dadong itu jukut kangkung membasa seru kacang mentik ring mule kirang langkung titiang nuna sampura yeneng wenten galah becik ngiring wawanen malih. Om Santi 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 Om. Inggih diwawu sampun kepiar sayang pemilet nomor undi 6. Sane mangkin kelanturang antuk pemilet sane poleh nomor undi 7. Majang ring pemilet sane poleh nomor undi 7, yening sampun sayaga inggih durusang. Om Swastiastu. Dodo sakit super rame pianak meme ne dini ngantos sang meme. Ne jani meme lakar satu cening dingehangin satuan meme ne. Udah cening pianak meme satuan memene pedasin jening ne jani meme lagar mesadu undu men sugih teken men tiwas ada ketuturan satu imen sugih teken imen tiwas. Imen sugih nak mula tusing kuangan arta brana cening. Nanging jele solahne. Iri ati. Demit. Tur jahil teken timpal. Nah yen imen tiwas. Mula sekon caro adane. Tiwas pesan cening. Sing ngelah harta brana nanging luwung solahne jemet megarapan tur subakti ring ida sang yang widiwasa keginan imen tiwase tuah ngalih sang ke alase lakar ada pekepekan sedak dina anu imen tiwas kemu ya kumahan imen sugih lakar ngideh api
Kene abad nih men tiwas di subane neket. Swastiastu. Mo. Tiang lakar ngede happy mai mo. Swastiastu. Mesaut lantas ya men sugih. Besuling tengah gedongnya cening sambil lango musiksikan mako. Nak nyento kelar-kelar semangan subuh mai. Nyai tiwas. Apa oleh nyai mai? Lakar ngide api gitu. Lehen malu kuton ni canggih kan ditlah. Yen subuh telah benyai ngalih dojo api. Basa cerongcong kalbai jang kiken nyak nyai. Nyak lantas yo imen tiwas ngalih kudu cening. Kanti tengahi maro pragat ngalih kudu. Kengken kaden buen undok ke. Mirip nu genit sirah ni men sugih. Buen ya mesiksikan cumane. Maro mesiksikan cening. Bakatango kudu benaukut. Gedok basang ni men sugih. Lantas ngencolang iya kemukumah ni men tiwas matbat. Tiwas nyai mulut tiwas. Sing telah benyai tuning alih kutun ni canggih. Jani kene. Uliang basi canggih makejang. Kayang ke payuk. Kayang ke sang. Kayang ke api-api ni mai apa makejang. Mesahut lantas si imen tiwas. Mihmo. Bahasa nih bang mo busan subojakan tiang mo. Nyak subuh mo jakan. Nyak konden. Tuh subuh bamai angon pasile. Keken. Lantas nyak iyo. Imen tiwas nguliang makejang cening. Nah buen manin nih. Buen yo imen tiwas kamu kuman imen sugih. Lakar ngide api buen. Swastiastu. Mo. Buen tiang mai lakar ngede happy mo. Tiang sing ngelah apa cuma mo. Mesahut lantas yo imen sugih. Ih, tiwas nyai mulo. Kayang ke api nyai ngalih mai. Lakar ngide biar nyai mai. Kene nah. Nyak nyai kal nebuk paden ni canggih. Yen nyai nyak nebuk paden ni canggih. Kal bangi cang nyai api teken bas duang cerongcong. Keken nyak nyai. Nyak iyo lantas imen tiwas nebuk padi. Di subane pragat nebuk padi. Bango ya bas teken imen sugih. Nah lantas kengken kaden nunduk ke buen cening. Dewa ratu. Buen mirip yo mesek-sekan jumane. Bakat tangolata benda duo. Gedok basang na yo imen sugih. Lantas ngenculang buen ya kuman imen tiwas matbat. Tiwas! Tiwas! Sing benah penyai dunia magharapan. Nih toleh. Nu bakatang icang latah benda duo. Jani uliang basi canggih makejang. Nya lantas yo imen tiwas nguliang basi cening ngeling yo imen tiwas. Kemu ya luas ke Allah sesambil ngeling. Lakar ngalih sang. Ngalih paku. Lakar anggone jukut. Lakar bango pianak-pianak nih. Neket di Allah sih. Kene yo imen tiwas. Kene lacur titian
Sedang ngeling ya men tiwas. Lantas teko kidange cening. Uling ijo kaden tekane. Nah, nyenane nawang dini kengken gigen kidange. Ceng adone nawang. Kene gigen kidange cening. Sambil langoyo memunyi. Ih, nyai manusia. Nyen nyai adi ngeling di tengah alase. Lantas. Do malu cening gede nak mula kedo gigen kidange. Lantas mesahut ya imen tiwas. Tiang tiwas jero kidang. Tiang aleh sang riki angon pianak-pianak tiang mekejang. Ih, nyai manusia, yen nyai nya nyelok yet nirane, lakarado bebang nira tekan nyai. Lantasnya iyo imen tiwas nyeluk jet kidange cening. Mara seluk kok, seluk. Mara kedang ngalimane dewa ratu. Nawang apa pesu? Pesu mas teken selaku lenjet kidange. Liang kena nemen tiwas. Mara kal ngorang suksemo. Sakit subuh ilang kidange. Ijo kaden lakun nih. Lantas ngencolang yo imen tiwas. Kemu kepande nih. Lakar ngai bungkung. Ngai kalung. Ngai gelang. Lakar bang pianak-pianak nih mekejang. Nah buen manen nih. Imen tiwas luas kepekan nih. Ajakku mekejang pianak-pianak nih lakar mau belanja. Pianak-pianak nih mau mas-masan pekrenet. Neket di pekan. Teko yo imen sugih. Delap mata nih. Kene ya buat imen sugih. Tiwas. Nak di nyai man ngemaling. Adi liu pianak-pianaknya ini memas-masan pekrenet. Tiang sing jenga maling mo. Ibi tiang luas kalase nepukin tiang kidang. Orene tiang nyeluk jet kidange. Ditu tiang man mas-masan mo. Lantas ngencolang yo imen sugih kemu kalase. Mau penganggo sarwo wek breng-beng. Mau baju wek. Mau kamen breng-beng. Cek set-set pesranting cening. Pangkadeno ya tiwas. Nekat dialase. Nyaru-nyaru yang ngalih sang. Kerasa, kerosok. Jangka, jongkok. Lantas teko kidange buen. Ih, manusia. Nyen nyai, adik kerasa kerosok di tengah halase. Lantas mesahut yo imen sugih. Nyaru-nyaru. Tiang men suge men tiwas tiang jero kidang. Tiang singalah hapo cuma tiang lacur. Nyai manusia, yen nyai nyaluk jet nirane lakarada bebang. Konden bragat kidange memunyi. Subo sepanan ya men sugih nyeluk jet kidange cening. Maro seluk kok. Seluk. Dewa ratu. Nawang kengken jet kidange cening. Ijem jet kidange. Lantas paido iyo. Imen sugih kemumai ke tengah alase. Abone kontek-tekanane medui. Kanti telah megede awakne men sugih. Ditu lantas ya ketulung-tulung ngeleng. Tulung, aduh, tulung, kapok tiang, aduh, tulung, kapok tiang, lebang tiang, aduh, lebang. Nah, neket di sisin pangkunge, maro ya lebang teken ikidang, kanting sap ya imen sugih teken pedewekane. Nah disubani ya ingat ngeling ya imen tiwas nyakit tangawak cening.
Ratu Betara sakit. Aduh kapok tiang, aduh kapok tiang, aduh sakit. Nah, lantas mogang iya mulih imen sugih nekat jumane. Kelem sangat ya imen sugih. Mekelo-kelo ngereres nganti ngemasin mati. Oh, gitu nyen ceritane satuan imen sugih teken imen tiwas. Satuan memene busan. Tusing ya satwa metalang cening. Sing satwa puyung. Ada pebesan memene teken cening. Donulat solahne yo imen sugih. Sing dadi riati. Sing dadi ajom. Apa buen demit. Misi jahil teken timpal. Sing dadi. Tulat ya solahne imen tiwas. Cara iulat. Moyaso kerdi saurepe. Apang dadi kekupuan yang ngulangunin cening. Nah ini rago dadi manusia, mula patut rago mayaso, mulaksano ane melah, neleben ane madan sastra. Nah, pang patuh cara untang bulan baso Bali ne jani, atmo kerti udiano purnaning jiwa. Aduh, inget angin pebesan memene dekanting sap. Kang Wang belum untuk meme nyatu. Buen mani ajak buen wawane jening. Menek pangkeng luas kepura. Pasar ragong dangin tanggun titi. Kirang langkung titiang nunasi nampura. Titiang saking den pasar. Puputang titiang makin antuk paramu santi. Om santi santi santi. Om. Inggih, Dewawu sampun kepiarsayang pemilet nomor undi pitu. Sani mangkin kelanturang antuk pemilet sane poleh nomor undi kutus. Majang ring pemilet sane poleh nomor undi kutus, yening sampun sayaga inggih durusan. Om Swastiastu. Mimi, sakit rame dini. Nyento nih di dori nega. Mai pakang. Mimi lah karam satu aja nih, mai. Cening-cening dini aja sama kejang. Demen apa tusing mirengang satu. Nah, yen demen jani lakar kawiten meme. Satuan meme jani tusing len memurde. Men sugih teken men tiwas. Ada ketuturan satwa di desa anu. Ada anak madan men sugih teken men tiwas. Men sugih puku adane saja ya sugih. Harta berana liu masa yang ngelah. Sakewal solah nih jale. Temen mau bokin timpal. Banggi. Hiriati. Begitu demit nih tan kadi-kadi. Demit misi jahil. Yen men tiwas len. Diastun jaya lacur.
keginane tuah ngelesang ke alase. Sakewal solahne entu nak lung pesan. Mata tulung ken timpal ya jemat. Ngaturang bakti ken ide sang yang widi masih iya jemat. Kecerita yang sedak dina anu menti was lakar nyakan nenan. Sakewala iya tu sing kuning la api. Nah kemu kone iya ke umane men suki nagi ngide api. Kau iya uling jalanan umane men suki. Om Swastiastu. Om Swastiastu mbok. Mbok ngide olas jembok. Tiang lakarnya kan jani sing api mbok. Nyak jago nenenan men suki nenan. Apa? Ngide apa? Api. Apinya sing lah. Nyantang buat lemah tipas. Nah. Wakinya mang idenya nyapi. Kewale nih. Sira waki sebegene saja nih alin kuton wakin upang kati gedas. Nyanan bango upah bahasa cerongcong. Nya kone men tiwas ngalin kutone men suge kan di tengahi mar pragat. Di subane pragat bange lantas iyo upah bas acerongcong. Nah basi ento abana mulai teken men tiwas. Di subane men tiwas mulai nenenan. Puin kone men suge nyiksikin sirane. Pakatang lantas kutu aukut. Weh. Sebat nenenan kena nemen suge nenenan. Weh ngenggalang yuk ngalemen tiwas ke umane. Tiwas. Mai malu. Mai. Bisa sing nyai ngalen kuton wake. Hah? Nih toleh nih. Apa nih? Panah kudu. Kerana nyai tu sing benah ngalen kuton wake. Uliang bas nebang wake tu ngalen. Kesiap nenenan men tiwas. Horai nenguliang basi entu. Mi mbok. Ampuru ya mbok. Nak basi entu nak subejakan tiang mbok. Kadongnya subejakan nyai. Mai kerjimang wake jane. Ngenggalang nih men suge kepaune men tiwas. Nyemak basi ani subejakan entu. Abane mulai nih. Buin manen nih nenenan. Buin kone men suge ngide tulungan teken men tiwas. Orain nene bukang paden nih lakar bange upah bas duang cerongcong. Nah kerana men tiwas nak mulai demen pesan ya mata tulung ken timpal. Nya iyo ne bukang paden nih napi nang bas nih hegar ya nyemak gae. Lakar bange bas duang cerongcong. Uli semengan mekesanjo ya megarapan. Di subane sud bange lantas ia upah bas duang cerongcong meimbuh sang. Lantas abana mulai teken men tiwas. Saki wale. Di subane men tiwas mulai nenenan. Puin kone men suke napi nang basne. Bakatang lantas latah daduo. Weh gatak basang ne men suke nanana. Ngenggalang yo ngale men tiwas ke umane. Tiwas! Nyai mulai jelema sing rire nyemak kaya nyai. Ibi oren wake ngalen kutu sing kedas. Jani oren wake napi nang bas sing masih kedas. Haluhan nyai nagi ngide pas wake. Uliang. Wih, ngejar kan di men tiwas nenenan. Mbok, ampura ya mbok. Napa sento nasu bejakan tiang mbok. Kengkenang tiang jani lantas muliang mbok. Uling ibaib sautnya ini keto. Subejakan dia mbok.
Di ngahang nyen wake na tiwas. Diastun dia subajakannya dadi nasi, dadi bubah, dadi apa jadi tuh ketage wake jadi. Wah, ngenggalang nih, men sugih kepaune men tiwas. Nyemak basi nih suba mejakan tuh. Weh, kayang sang nih sang kola abane mulih nih. Sing keras. Ngetel nenenan ya peninggalan men tiwas. Nepukin solah men sugih ibu kekitu. Sakit tangkah nih. Len batis nenenan subeng ngejer uling tuni. Nanang basang nih seduk. Apa buen nasi nih entu subeng pelai bange. Buen teken men sugih. Kelisin cerita. Luas kuni men tiwas ke alasi. Hapang cening nawang dini nah. Di alasi entu, weh punyan-punyanan kode-kode terus teguh. Soroh beburon apa ada di tu? Titu kuni men tiwas ngalesang tur lakaran jukot paku. Lakar ada pekepekan. Sambil ngeling ya di tu mekidung. Ingat ya teken hidupnya ane lacur buka gitu. Kene lacur di dia. Radu berdarah. Jalin jadi dia radu. Sedak idah ya di tu mekidung sambil ngeling. Uling punyan kayunan nih gede di tu. Nengok lantas kidang tur memunyi. Tiwas. Apa kali itu tiwas? Wih, kesiap nenenan men tiwas. Nyenan tuh memunyi. Marah kipakin. Serag nenenan pulun kalon. Ngejar badis nih. Nepukin kidang. Bisa memunyi jelema. Jeruk kidang. Mimi ampur. Dia jeruk kidang. Dia wandang ngalesan ini. Mi ampunang dia madiang. Buen memunyi kidangan tuh. Yenya seluk jet nire lakarade pebangun nire teken nyai. Nya aku nemen tiwas sambil ngidam ya nyeluk jet kidangin tuh. Mara lakar kedengan liman. Mau bos-bosan nenenan pesuma suliat nih kidang. Hangup kan timen tiwas nepukin mas liu buka gitu. Mi liang atene men tiwas tugasin tuh. Mara lakar ngaturang suksemeng tekeni kidang. Dapet nangi kidang super hilang. Saupe lantas mas-masane tuh teken men tiwas abane ke umane. Nah, sekarang endo sube men tiwas dadi anak suke. Wah, mau gelang, mau bungkung, mau kalong, mau kejang sarwa mas kanting renyep. Tepukine lantas iya dipekan teken men suke. Wah, kesiap men suke ninggalin men tiwas nganggo mas buka itu lione. Tidu lantas ia metakon teken men tiwas. Tije sujatin iya man mas liu buka gitu. Nah lantas men tiwas nyeritayang kengken inde iya bisa makatang mas-masan liu buka gitu. Konden prakat nenenan men tiwas nyeritayang ngunduk itu. Weh ngenggalang nih men suge kumah nih. Mesalinan penganggo
nganggo ane sarwek-wek apa ngenah cara nak tiwas. Kemu kene ya luas ke alasi. Teka ditu. Krasa krosok mapi-mapi ngalesang ya ditu. Teko lantas nenenan kidang itu memunyi. Ditu krasa. Weh, liang atene men suke nenena mapani kidang supot teke. Ceru kidang. Tiang wantahi tiwas. Tiang alesah deriki. Lakar adap tiang kepakan. Win mesawut di kidang. Iya. Seluk jit niru. Lakar adu pabang niru tuh kan. Wah, minggalang nih. Men suka nyeluk jit di kidang. Mari lakar kedeng. Nah, ki cemangge jadi tekening kidang. Sing dadi mana ngedengang. Ditu lantas men suke. Plai banget kamu. Buin ke pangkungi. Buin ke duit-duit ini. Mi kan ditelamat tadu nenek-nenek wani pesu gede. Aduh. Ditu ya. Dulu. Kewala sing ada nak nawang. Sing ada nak mireng. Disubane lebang tekeni kidang. Mare ya mampu. Rebe kene. Megang ya ke umane. Sekat entuk. Boy, gelem-geleman men sugih kanthi ngemasin mati. Nah, jani meme metakon malu teken ceneng-ceneng nih dini aja sama kejang. Yen ceneng melaksana, solah nyen lakar ceneng tulad. Solah nih men sugih apa men tiwas? Mentiwas patut yang sebegitu lan uling jani cenering-cening nenek aja sama kejang gitu masih meme melaksana ane luwung apang manut teken petitis bulan basa Bali ne atme kerti udiane purnaning jiwa. Ulian tutur bahasa ane alus, ulian parilaksana ane luung, sinah irage lakar nemu rahayu ngantos ke wekas. Nah, amun tu malu meme mesatu nah, sawiran nenan subet tengahi bahasa meme subet seduk saja nenenan. Meli plecing kangkung ke pekan Semarapura, meimbo salak deeng sak ngisinin kut. Kirang langkung meme nunas ampura satu bawak subesud. Om Santi Om. Inggih diwawu sampun kepiar sayang pemilet sane poleh nomor undi kutus. Sane mangken kelanturang antuk pemilet sane poleh nomor undi sia. Majang ring pemilet sane poleh nomor undi sia. Iening sampun sayaga durusang medal. Om Swastiastu. Hadis berame semetone dini. Nah, nejani melang tegake. Sampun api juru panureksa, sampun sayage. Ne mangken titiang jagi ngawadarang satu sane memurde ilup dake juru boros. Kecerita dugas ipidan ada kone juru boros madan ilup dake. Peliatnya salap ngeraos bangras demen ngapa-apa nyapa kadiaku. Sing je iya ngelah rasa welas asih
Nyang bedek sing lah. Demen ieu morosen kidang bojog miwah buron sane lianan. Nuju panglong ping 14 tilem kepitu. Semengan ieu subeluas ke alase lakar meboros. Nanging sing je ieu nepukin beburon nyang besek sing nepukin. Ditu lantas ilup dake ngerenggeng. Wih, hadis sing nepukin beburon di dewek uling itu nih. Jelegati tak keh dewasa nih mai. Duh, ijo kadang laku nih beburon mengkep. Nanging jengah iya ngungsi iya ke alas ripit. Ditu iya nepukin telaga. Mih, ulangunin pesan telagane entu. Dormisi tunjung manca warna. Buen lantas ilup dake ngerenggang. Wih, nejo tongos melah. Yen idewe dini ngoyong, benjo pandogen, nepuken subo ikidang, lakar nginem yeh dini. Wih, man bebenjop idewe beburon. Sake wale, kanti mekesanje, sing masih ilup dake man beburon. Takut iya, yeneng iya muleh sinah lakar kepetengan. Yeneng iya nongos ditu, sinah lakar aloh imacan nyagrep ilup dake. Ditu lantas ilup dake nepukin punyan bila. Wih, gede gati nih, ane mentek disisen telagane. Ngenggalang lantas ilup dake menek. Hi, cik 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 cik. Nyelelek iya di carang punyan bilene. Nejani galah sampun nuju pedeng. Takut ilup dake yeneng meseriap nyang bedek gati nih. Sinah lakar ulung iya ketelagane. Nah, anggo nengilangang kiap ne, nawang sing semeton apa gaene ilup dake. Yen sing nawang diangkal ngorain, iya mikpe don bilane dor keentungang ketelagane. Sambilanget deh iya ngenehang dewek ne. Ditu lantas merawat-rawat tinggaline ikidang ane ketumbak ibi. Nyelempo di tanah nanang sakit. Ditu lantas merawat-rawat masih dingeh pekerwe munyen bojoge. Ada ane mengelingin inane, sawireh inane sube ketumbak. Di subane ketu, nejani kerana itep iya ngerasayang dewek ne, sing asene don bilane ane kepikpe ulung di tengahing lingge, maka lingge ide Samyang Siwa. Nejani galah sampun nuju semengan. Suba galang kangin gumine. Ngenggalang lantas ilup dake tuon uling punyan bilene. Hi, cik 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 cik. Majalan iya mulehne sake wale iya metalang kerana tusing man beburon. Nekat jumahne hilup dake nyatwa yang undokne di alase teken kurenane dor mejanji tusing lakar nyemak gegayen meboros, nyemak gegayen memati-mati buron tanpa dosa. Nyumunin iya nyemak geginan anyar mepula-pulaan di tegalane pikolehne mete tanduran anggen ngidupin pianak muah somahne. Gelisen sadua kecerita ilup dake sube ngangsan dua. Ditu lantas ilup dake nyambat sare.
Aduh, sakit patise. Aduh, aduh, sakit bangkiang. Kena lantas ia gelam sangat ngemasin ia mati. Ditu lantas piana miwah somahne maut sahe ngelarang pengabenaniste tur nyekah manut dreste keiring antuk tembang. Duru sang ratu margi magi pole gena bece di subane kitu melesat lantas atmane ilubdake nyujur sunia loke. Nejani keceritayang atmane ilubdake subenekad di tengahing marga sange. Kipa kilang atmane ilubdake kerana konden tawange jen kaden tongo sesane lakar ketujuh. Ditu lantas makasiap atmane ilubdake ningalin wih raksasane bak gatine. Ditu para cikre balane teke lakar ngoros atmane ilubdake. Ada ane ngabegade, ada nguyang rantai medui, samian mesenjata. Awak ne gede-gede, muane yang pisan. Di subane kitu lantas atmane ilubdake ke oros tur katur majang ring ide sang suratme pina ke dewate sane nyurat parisolah atmane. Disampune katur majang ring ide sang suratme ditu lantas gelis ide sang suratme metaken. Jayatme nyenodon jaine apa gaginan jaine di mercepada lan jani atur teken ira. Di subane kitu ide sang surat memebawas lantas matur atmane ilubdake saha ngejar. Udah ide sang suratmu titiang mewasta ilubdake dawa gering mercepada titiang menados juru boros. Kerana ketu matur atmane ilubdake lantas kecawes malih oleh ide sang suratmu. Jai ilubdake jule pesan parisolah caine di mercepada. Demen cai memati-mati buron tanpa dosa. Him sekarmen tuadane. Nejani dandang dosan caine. Mamaman cai di kawahe satu stiban. Di subane kitu para cikre balane ketidahang malih ngoros atmane ilubdake nuju kawah candregoh muke. Ditu atmane ilubdake nyambat sare. Tulung, takut, yang takut, aduh takut. Di tengahing pejalan, teke lantas surap sare ide betara siwa. Bagus gati nih. Sane bek gati melanen atmane ilubdake. Tur lakar menda atmane ilubdake nuju siwa loke. Cikre balane sane mirang indike sekadi asam punike senyak nyerah pagah ia ngembal sudarma mayang-mayang atmane ilubdake sane melaksana corah. Ditu lantas metu siat ramas pesan. Kajeride
kalah cikrebalane. Dorat mane ilup dake kegayot banjoli emas nuju siwa loke. Ide betara yama sane mirang indike sekadi asamponike seng cumpu teken pemargen ide betara siwa. Ditu lantas ide sang yama ngerauhen ide betara siwa nuju siwa loke. Disampune neket reng siwa loke. Ditu lantas ide sang yama matur. Angge ide betara siwa. Ide sane ngawinang aweg jagat. Nengi manusia memparisolah kawan. Sina lingge kawan sane pacang kepanggih. Nengi manusia memparisolah becik. Sina lingge becik sane pacang kepanggih. Lubdake dawa greng mercepada solah ne kawan pisan. Napi mawinan iratu mepai lingge becik. Kerana kedo matur at ide sang yama lantas kecawes malih oleh ide sang yang siwa. Ditu lantas ide sang yang siwa mesabde. Udah ide betara yama ne mangkin nira narta yang indek manusia. Manusia sujatene jahat mesane sering lali ring angge. Andok lalu nemang liput. Nira ngajain manusia mangde setate eling ring raga. Ring pangelong 14 di lem kapitu. Ilu daka subeng uning teken dewek ne. Uning teken dosa-dosane. Entu sane ngerana yang ilup dake. Subeng ngelar berate. Anggen ngelebur dosane sami. Nah dawak punika. Nira masih sedang meyoga semedi. Nah dinane punika sampun sane kebawos rahina si wulatri. Elingangge irage dados jatme nenten dados meparisolah sekadi solah ne ilup dake sane demen memati-mati buron tanpa dosa. Sepatutne eling sing semeton napi sepatutne irage tuten ring satu ilup dake. Sepatutne irage nuten solah ne ilup dake sane eling ring rage eling ring dosa-dosa nyane. Nah punika sampun anggen irage sesuluh hidup mangde nenten meparisolah dursila. Ainggih wantah sekadi asam punika satwa sane prasida aturan titiang puputang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om. Inggih, idedane sinamian, pemilat nomor undi sia diwawu wantah pemilat kaping untat ring wimbekara mesatwa krama istri pakis Bali rahinane mangkin. Sane mangkin galah aturang titiang majang ring angge panuriksa, mangdane melik bagang sapesira sane manados jayanti sajeroning wimbekara mesatwa krama istri pakis Bali puniki. Sinambi nyantos angge panureksa, idedane sarang sami jagi iring titiang mesandekan, risampone jam 12.30, idedane sarang sami mangdane mewali kegenahe puniki, pacang kelanturang antuk pewara-wara saking angge panureksa, sapisanang nyobiahang jayanti. Taler tunas titiang majang ring pemilet, mangde ngewaliang malih nomor tampilnyane, lan durusang ngambil konsumsi ring genah registrasi. Matur suksema.
Hey, hey, hey anak Bali, nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, minum pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang membahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Hey, hey, hey anak Bali, nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, minum pinjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng
teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengendeng Bali. Deolak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, minumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengendeng Bali. Deolak iraga bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengendeng Bali. Deolak iraga membahasa Bali, ada
teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengenang Bali, De'elah iraga mau bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Ya mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengenang Bali. De'elah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengenang Bali, De'elah iraga mau bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng
Lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mau Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga padelian. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali jelas berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerjang lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninja bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mau Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga padelian. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja
Lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Bali, mai bareng magendeng Bali. Deolah irago mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Bali, mai bareng megendeng Bali. Deolah iraga mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame
Ya mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang. Astrum kare iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membasa Bali. Ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja. Lestarian bahasa Bali. Yeah. Yo yo ayo rame-rame. Milu minjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Hey. Yo yo ayo rame-rame. Minum minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Bali, mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga mau bahasa Bali. Ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja. Lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame. Milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Hey. Yo yo ayo rame-rame. Milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Ya mau Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang. Astrum kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali. Mai barang mengeneng Bali. Deolah iraga membahasa Bali. Ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja. Lestarian bahasa Bali. Yeah. Yo yo ayo rame-rame. Milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Hey. Yo yo ayo rame-rame. Minum minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng
teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Ya mau Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai bareng membahasa Bali, mai bareng mengendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai bareng mengendeng Bali. Deelak iraga mau bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu minjem bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Ya mau Bali, angin goyong di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai bareng membahasa Bali, mai bareng mengendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali, ada
teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo woo. Bali, mai barang mageneng Bali. Beolah irago mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo woo. Nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kare iraga pada liang. Mai barang membahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Beolah iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Yo yo ayo rame-rame, ngilumin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo woo. Bali, mai barang mengeneng Bali. Beolah iraga mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo barang
pelestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame ngilutin bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Malepisan titiang nunas majang ring idedane sarang sami mangde mewali kegenahe puniki duaning jagi kelanturang antuk pewarawara saking angge panurikse sapisanang nyobiahang sapesire sanedados Jayanti ring wimbekarane puniki. Inggih idedane sarang sami sanedahat uang yang titiang sane mangken pacang tincapang titiang antuk pewarawara saking angge panurikse sapisana nyobiahang Jayanti wimbekara mesatwa krama istri majang ring angge panurikse inggih durusang. Inggih majang ring para angge panurikse inggih durusang. Om Swastiastu, rahajeng siang, majeng ring pamilet wimbekare mesatu Bali, sane rainane mangkin sampun puput keturekse iwau antuk titiang sareng
Ketiga puniki nurekse pemargin pecendokan utawi wimbekara mesatwa basa Bali puniki. Menawi pemilat puniki sane nyaringin rainane mangkin puniki yen nguratian titiang menawi sampun manggeh Jayanti puniki ring daerah Soang-soang. Napi mawinana sapunika riantukan mekesami puniki sane tampil liwau punika di atas rata-rata punika penampilan duwene inggian ngenene nendek tetikas taler semite miwasane lian-lianan sampun becik mewastu napi wastane ke yen bahasa Indonesia nike cukup berat untuk membedakan antara yang satu sareng sane lianan. Antuk punika menawi te nilai duwene punika pebinayan nyane utawi selisih nyane punika 0, genten. Nenten rangkung ring setengah. Saking penginggil siki kalih miwah 3. Sukahne punika nabi. Sukahne punika riantukan Jayanti sane kererah punika wanta tetiga kenten. Yen kantos Jayanti ke-10 juga halo pun ditiang kenten. Nggih. Juara 1 anta 10. Halo. Menak sane ngemiletin nika sia tan. Halo nika kenten. Nah niki riantukan ngererah tetiga tur maning punika samian pun di atas rata-rata punika becik ngenten. Nah, antuk punika antuk pebinayan nyane punika tipis-tipis pisan, kidik-kidik pisan menawi desane durung ranjing, sare durung mulihang Jayanti siki kalih rawuh Jayanti 3 punika mangde sampunang jengah. Nah, raris uningang titiang boye jesangkaning wenten penyobiah utawi pengumuman genten keputusan juri tidak boleh diganggu gugat. Boye sanganing sapunika. Titiang sakaning yakti-yakti punika nguratiang nurekse. Penureksane punika manut geguat sane sampun kaicen antuk panitia. Inggian pengawit saking keutuhan satwa sor singgih base nada irama ekspresi sane lelimo punika. Sampun titiang maut sahe nika angin pedoman ring sejeroning ngaturin pemilet punika nilai. Tadi punika. Nantuk punika boye jesangkaning keputusan juri nenten dados ganggu gugat. Sakewanten sampun yakti-yakti. Tur maning napi wasane saking titiang ketiga puniki nenten kepanggihin nilai sane ekstrim menyolok. Misalnya titiang rendah, rare sawitran titiang puniki sarang kalih tegah nenten. Mirip-mirip sekali. Rendah ketiganya, tinggi ketiganya. Nah dosne penampen juri punika
patah kenten patah. Tapi ana sapunika menawi teu titiang ketiga puniki nenten manggah pembina ring soang-soang daerah. Tuane ngeneng juri nika manggah dados pembina menawi objektivitasnya punika nenten preside kemargian. Nah kadi punika kuentenane kadi punapi je ngenene ninde hasil malih jebos kadi punika wantah kuentenan titiang preside nureksain pidabdab parikrama pemilet soang-soang sane sampun preside kemargian rainane mangkin. Nah, lianan ring punika sane uratiang titiang ngenene ninde teori keterampilan bercerita utawi mesatwa menawi sane durung ketatasang pisan untuk pemilet miwa pelatih yang betul-betul diperhatikan oleh peserta dan pelatihnya menawi puniki. Satwa puniki nak monolog. Pada sekadi dalang. Antuk punika ring sejeroning mesatwa punika preside kebinayang agar dibedakan dengan jelas sanencen narasi pengantar pemahbah. Sumangdene nenten durung napi-napi lengkare raris napi wastane wirama nada intonasi nike sampun sekadi ring inti satwa utawi inti cerita kenten. Jok durung napi-napi pun durung patute galak kenten. Sampun jok galak kenten ngomong dal cerik-cerik jak makajang kenten. Nike menawi patut tatasa. Sapunapi wirama nada irama lengkare utawi kalimat untuk memberitahukan bahwa kita akan mengajak mereka bercerita utawi mesatwa. Niku uratiang pisan. Nah radosne preside raris irike kepatiga indike ring pengawit perkenalan satwa utawi cerita, perkenalan judul cerita pemberitahuan, isinya punika sangkaning nade irama utawi wirama taler sumangdane kecenayang. Nah irike wau ngewetuang penilaian. Oh, niki kirang sesuai kidik, niki kirang sesuai kidik. Kewanten yen ing rata-rata punika sampun sami-sami becik. Nah, kadi punika penampen titiang sesampune raris titiang merembugan sareng dewan juri utawi panurekse sareng tetiga puniki. Nah, untuk punika nomor kuda yening sapesire tenuningin titiang. Nomor undi kuda sane ngemolihang Jayanti kuda tur maning akeh nilaine punika akude niki adin titiang jagi ngewacenan. Nggih, terus ayo. Inggih ledangan Ratu Widodane semeton titiang makasami. Sedurungnya nih tepuk tangan dumun majang peserta. Ibu-ibu pakis yang luar biasa, okay? Sampun tampil maksimal dari seluruh kabupaten kota. Inggih semua jero mangku untuk galah niki ngewacen berita acara
Wimbekare Lomba Mesatue Kerama Istri. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini tim juri Wimbekare Mesatue Kerama Istri peserta Pakis Bali telah mengadakan rapat musyawarah dengan menyatakan: pertama, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Kedua, memutuskan hasil Wimbekare dengan klasifikasi sebagai berikut. Juara 3 dengan jumlah nilai 226,75, Niki ring nomor undi 5. Ngelantur juara 2, total nilai 232,1, diperoleh nomor undi 4. Niki pindah ke Jayanti ke pertama utawi juara 1. Niki selisihnya pakai koma nggih nenten jumlah make. Gebog nilai 233,5 diperoleh oleh nomor undi 7. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tim juri Wimbekare Mesatue Kerama Istri peserta Pakis Bali selaku koordinator Dr. Andes Iketut Rupa SPD MPDH, juri 2 Ayu Putri Suryaningrat SSM Home, dan juri 3 Putu Agus Satria Laksana Putra SS. Mengetahui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana, SAG MSI. Enggih para masuk semua. Inggih, sane mangkin kelanturang untuk sesi foto bersama. Inggih, foto bersama tiang pandu. 1, 2, 3. Malih pisan. 1, 2, 3. Inggih, durus muali melinggih. Tunasti tiang majang ring para Jayanti, mangdane nyangkepin administrasi ring genah panitia, ring ruang kaca ungkur gedung Kesirarnawa. Inggih, idedane sarang sami sanedahat uang yanti tiang, rauh iriki wastu puput sampun saparikramaning Wimbekare Mesatue Kerama Istri, sajroning bulan bahasa Bali Provinsi Bali kaping kutus warse kalih tali 26 rahinane mangkin. Indek tetemon utawi hadiah pacang kasuksirahang ring acara penutup bulan bahasa Bali Provinsi Bali kaping kutus warse kalih tali 26. Inggih, idedane sarang sami, titiang pengenter acara sapisanan ngangganin prawartake, nglungsur Agong Rena Sinampura,
Menawi wenten kekirangan sajeroning penyanggre miwah keiwangan atur titiang sajeroning ngenterang wimbekarane puniki. Maka wasananing atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Belum ada yang ngembaliin. Oh aja. Hey, hey, hey anak Bali, nyamo Bali, angin goyang di Bali. Cerai kelet tua bajang jak mekejang, astung kara iraga pada liang. Mai barang membasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga membasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang membahasa Bali, mai barang megendeng Bali. Deelak iraga membahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekejang, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu ninjau bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali.